Arsenal yateba champion ubwo ariko ni mu gihe nayo yaba yitsindiye equipe ya West Ham nubwo icyo nico imibare iri kuvuga kugeza amajingwa ya hanyuma iyi equipe ya Arsenal de Gunners impamvu ndi kwikomeza nyamahirwe cyane Traore ndimo komeza nyivugaho cyane iyi kipe uretse ibyo iyo mibare turi kugenda tuvugamo muri izo match eshatu isigaranye nibyo ni West Ham muri relegation zone ariko ni 18 sibyo iyo Burnley bazakina ni ikipe ya 19 yo yamaze no kubyemera kumanuka yari yakire yemeye icya ariko ikaba igifite itwa Crystal Palace na 15 yo noneho hano binakomereye cyane abantu ba Manchester nimugoroba basengaga bavuga batenda Palace Imana nadufashe ninagere ku mukino wa nyuma kuko izajya gukina Arsenal game ya nyuma Selhurst Park ariko haburi minsi 3 gusa kugira ngo bakine finale ya Conference League ibyo bakavuga bati igihe yaba yagezeyo ishobora kudakanira match manyibwa nakaze kukazana equipe ya Palace bigaragara ko izajya gukina n'ikipe ya Arsenal no ku mukino wa nyuma ibintu yabyoroheje itashyira amakinyi bo kuyivunagurika kwiza biburi minsi 3 ngikine finale Arsenal nayo mahirwe yo gukina na equipe ya 18 19 15 bigahita bitandukana na City gifite Brentford ya 7 kiri kurwanira imikino ya Europe ya Brentford ya 7 ifitemo na Brighton na Bournemouth Beto imaze imikino 15 itaratsindwa nayo iri kurwanira uwo mwanya nyine nayo iri gushaka imikino ya UEFA uracyafite Aston Villa bitarasobanuka ko muri top 5 yamaze kwizera kugumamo uracyanafite iyo kipe ya Crystal Palace nawe ya 15 jere ibyo byose mbihuje nkabishyira ku rupapuro Traore nayo impamvu nanabivuze n'abafana ba Arsenal benshi mbashishikariza mbabwira ni biraramuka birangiye match yo ku cyumweru ivuyemo mutite kuri resultat City yagize mugomba gutsinda ikipe twa West Ham cyaba kigenda rwo itsinze yarana ni stadium yisezo muhite mugenda mumere nka wenda simbifurije kumera nkayo mu majya mwirangira nka ya Kiyovu ya Sunrise ariko muhite mujya gukoresha imipira ndetse champion 2025 bagitsinda London Ongereza ko ikibuga bagitsinda West Ham London Stadium muhite mujya gukoresha jazz zanditseho champion Arsenal kiraba cyagiye nayindi kipe mbona yayihagarika kuri website ya Premier League rero ndabona yuko mu bigendanye na prediction z'abakinnyi baravuga yuko uwitwa David Ryan umuntu azaba ari mu izamu nk'ibisanzwe Arsenal ifitemo Hinkapie kuri 3 Calafiori ngo ashobora kutabanza urumva Ricardo Calafiori ngwe ya no gukabya zaba kirimo se wamukoramo gashya Magalhaes William Saliba na Ben White hanyuma mu kibuga hagati akaba Declan Rice ndetse n'uwitwa Miles Lewis Skelly kuko match ebyiri aherutse gukina zose Arsenal yazitwayemo neza ariko akaba ndi makuru avuga yuko Lewis Skelly ashobora kuba atameze neza ku buryo bwuzuye 100% ngo ashobora kuzaba kuba ari kuri match ariko atari wanze mu kibuga hakaba harimo Martin Odegaard harimo Saka Bukayo Eberechieze na Victor Gyökeres mu gihe West Ham ifitemo Mads Henderman ifitemo Kostas Mavropanos Jean-Claire Todibo na Axel Disasi muri defense 3 El Hadji Malik Diouf Matheus Fernandes Thomas Soucek na Keir Walker-Peters batatu imbere bakaba Silencio Samavir Valentin Castellanos ndetse na Jarrod Bowen NDP icyizere cyo gutsinda ku bafana ba Arsenal contre l'équipe ya 18 igomba kurwana byo gupfa kuko kuri ari website ya West Ham kanya nahoze nsoma yitwa West Ham Zone bavuga bati nyuma yo gutsindwa dusebye urumva with only 3 games left West Ham are in urgent need of a response but dukeneye igisubizo cya vuba na bwangu hamwe na Nuno Espirito Santo abafana ba West Ham simbitayeho cyane ko sinzi nibi nabagira mu Rwanda ariko aba Arsenal bashingire ku kibizeye gutsinda West Ham United mbona kindi usibye kumanura intwaro zikomeye ukagerageza gukina kuko usibye no kuvuga ngo West Ham United ahanira ikeneye amanota cyo nicyo kintu cya mbere gikomeza umukino Arsenal track igikombe West Ham irarwana no kutamanuka kuko urebye ku rutonde rwa champion akakanya Traore urasanga equipe ya Arsenal nibyo yabirusha ayo manota equipe ya Man City kandi nabo ibyo byose barimo barareba baravuga bati mu gihe twakitwara neza City gakora ikosa twayisiga ikindi West Ham irareba ikavuga ngo Tottenham Hotspur iturusha inota rimwe mu gihe twatsinda Tottenham Hotspur gakora ikosa natwe twayidepasa tukayitwa
kwikura mu murongo utukura kuko iyo ugiye kureba mu makipe yamanuka ngiye ku bwanjye aka kanya ndabona ari hagati ya Tottenham ndetse n'ikipe ya West Ham United. ni nako bimeze rwose abiri yamaze kumenyekana. iyo bari imbere bo biragoye za Nottingham zifite ukuntu zapanze utuntu twazo zifite muri 42 urumva ko amanota Nottingham iri hafi ya bifite 42. icyo nemera rero ni ekipe ya Arsenal navuga ko bigendanye n'ibintu bibayeho mu minsi ishize n'ukuntu ibyutse n'ukuntu yitwaye muri iyo mikino byatanga icyizere ko ekipe ya Arsenal yaba ari ekipe byibura yakitwara neza kuri uyu mukino kuko Traoré ndetse na Shafi nyuma y'uko Arsenal ibuze igikombe cya Carabao Cup igakina n'ikipe ya Manchester City muri shampiyona igatsindwa na Man City, City kongera ikagaruka ku gikombe ari nayo mpamvu bita Pep Guardiola twagiyembo cy'umutoza mwiza w'ukwezi kwa kane. Hanyuma ekipe ya Arsenal igasezererwa muri FA Cup, zari match zigaragaza ko nimba koko Arsenal itari tayari yagombaga guhita ibura umwanya wa mbere, ariko uburyo Arsenal yabyutse ikaza igatsinda ikipe ya Newcastle mbere yo kujya gukina na Atletico Madrid hariya i Madrid, igatsinda Newcastle 1-0, ikajya i Madrid bakanganyirizayo 1-1, bakagaruka mu Bwongereza bagatsinda Fulham bakayitsinda ibitego 3-0, bakongera bagatsinda Atletico Madrid 1-0. Byagaragaje ko byibura uwo bita Mikel Arteta hari icyo byibura yashyize mu bakinnyi be ku buryo ibyo bihe bibi yari amaze kuvamo byongeye kuvunjwamo ibindi bihe byiza byatuma ikipe ya Arsenal ijya guhatana n'ikipe ya West Ham United ikayikuraho amanota. Ikindi kintu cy'ingenzi nuko Arsenal igiye gukina n'ikipe ya West Ham United none itari gutekereza Champions League kuko zirigi ritariki 30 z'ukwa gatanu izakinwa shampiyona yararangiye, irayitera furuta rwose igomba gukina ishyizemo imbaraga zose atari byandi bya Mikel Arteta avuga ngo ndakinisha uyu ngo kubera mu bihe uno mukino Champions League ngo kuwa kabiri ntayihari, iyo ngiyo ntayihari, iyo nayo yaba indi motivation ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal ndetse na Mikel Arteta. Ikindi kintu cy'ingenzi nuko Arteta yatweretse ko yazivumbuye undi muvuno, urebye buryo yakinnye na Newcastle akayitsinda 1-0, buryo bateye za set pieces zabo z'amakona, hanyuma Ebereches agatsinda igitego. Wajya kureba kuri uwo mukino bakinnye n'ikipe ya Fulham uburyo yazanyemo Miles Lewis Skelly akitwara neza, ikomeye cyane gufata umukinnyi nka Skelly utarakoreshwaga muri saison ukamuzana ukaba wamukoresha kandi akitwara neza, kiba ari icyemezo gikomeye cyane, nabyo ni byiza. None ikintu cyane cya gatatu cy'ingenzi cyane nuko Arsenal ikinnye na Atletico Madrid bagakinira mu Bwongereza ejo bundi bayisezerera kwa kabiri. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo indi mikino basigaranye gukina bakaba batazava muri London hariya mu murwa mukuru w'Ubwongereza, ntabwo bazigira basohoka mu mujyi wa London, bisobanuye ko ntabwo bazaba bafite umunaniro, noneho no mu mutwe ntabwo azabatekereza ibintu byinshi cyane ya motivation kuri bo. Hanyuma kuri West Ham United icyo iyo ikisunika nuko ari equipe n'ubundi izabirwana no kutamanuka, iyo ni motivation ya mbere, hakiyongeraho nako kantu kuko izabiri mu rugo kuri London Stadium. Nekereza ko ari cyo kintu cyakomeza umukino, ariko muri rusange all in all nuko equipe ya Arsenal bigendanye n'ibyimaze kutwereka nyuma yo kutwitwara nabi imbere ya za Manchester City kanasezererwa mu bikombe nka FA Cup na za Carabao kazibura, ni ikigaragaza ko wo bita Mikel Arteta iteguye guhangana n'icyari cyo cyose kugira ngo agire icyo atwara. Ugiye kureba uburyo yitwaye muri iyi mikino ngiye navuga ko ari statement yakoze, gutsinda Newcastle, gatsinda ikipe ya Fulham muri iyo battle, Man City gakorera mikosa bikarangira itakaje amanota imbere y'ikipe ya Everton, bigaragaza ko uwo bita Mikel Arteta hari icyizere nyine arimo aratanga kigaragaza ko ashobora byibura kuba yatwara igikombe cya shampiyona. Nekereza ko uyu mukino niwo waba urufunguzo rwiza cyane wo gutwara igikombe, kandi yaba nakoze statement yo kugaragaza ko noneho nta mwanya afite wo kongera gukora ikosa iryo ari ryo ryose ryatuma buri gikombe cya shampiyona. Iyo bayita Arsenal kabisa, umutoza Mikel Arteta mu ncamake y'ibyo yavuze, urumva yavuze yuko rwose ibi abantu baba bamunenga bamukasa hari ibyo batemera ngo abyemera cyane. Ati criticism ziri positive n'iziri negative zose ngewe mba nzemera, urumva nuko umutoza n'ugiye gutwara igikombe yivugisha atangira kwemera ibintu byose, atangira kumva ibintu byose, urumva. Baramubaza bati se iyi mikino ine ugiye kujyamo yo kuba watwara ibikombe bibiri urabivugaho iki, urumva. Yakoresheje ibintu bisa nk'umugani, ati stay present, live the moment, prepare and show the same level of energy, hunger and desire that we've shown all the season. Ati turiho nyine muri uyu mwanya, turi kwenjoyinga cyangwa se turi kwishimira umwanya turi gutegura umunsi ku wundi,
kandi tugakomeza kwerekana imbaraga twahoranye, inyota y'ibitego n'intsinzi twahoranye, ndetse n'ubushake nk'ubwo twatangiranye iyi sezo. Urumva? Ubwo rero mu bigendanye n'abakinnyi byo twavuze yuko Julian Timber na Mikel Merino nibo badahari, ariko abandi ba Victor Gyökeres, ba Miles Lewis Kelly aravuga ati barahari rwose, bazifashishwa. Munyemerere twerekeze kuri match ya Man City, niba ntacyo twibagiwe Vani Shafi na Enrique. Akantu mbonyeho hano nuko Arsenal niramuka itwaye igikombe, hariho amafaranga ikipe ya Arsenal nyine zo izatanga kuri Eberechez nkuko babyumvikanye. Akantu kaga cross karimo ko Eberechez naramuka twaranye igikombe n'ikipe ya Arsenal by'umwihariko Premier League, ikipe ya Arsenal amafaranga izatanga kuri nyine Eberechez kubera ko nyine azaba yafashe ikipe ya Arsenal kwitwara neza. Ubwo abantu turi kumwe kuri YouTube bari kureba akantu kari kuri screen Erimanye yashyizeho Mutaramu n'umutekinisiye, bya bindi yasobanuraga Van Shafi. Man City itsinzwe na Brentford, Arsenal gatsinda West Ham. Match ikurikira ya Crystal Palace na Man City ikirarane. Man City iramutse itayitsinze igikombe cyaba cyajya Arsenal yagisereburita kintu yagati mu cyumweru. Urumva? Kunganya cyangwa gutsindwa na Crystal Palace kuri Man City byaba bitanga igikombe kuri iyi ekipe ya Man City. Ubwo binasobanuye ngo City inganyije na Brentford. Sibyo? Cyangwa se reka tuvuge inganije na Brentford biranganyije byonyine. Ariko no kuri match ya Crystal Palace gahita itsirwa n'ubundi yaba cyagiye. Ubwo rero indi match ikomeye muri title race ni match igomba guhuza ikipe ya